Saudara, meski gencatan senjata telah ditetapkan, namun Israel terus menggempur wilayah Lebanon Selatan. Asap hitam membumbung di atas langit kota-kota di wilayah Nabatih, Lebanon Selatan. Serangan udara Israel menyasar kota-kota di Lebanon Selatan. Kepulan asap tebal terlihat seperti di kota Kefat Tebnit, Zaftar, dan Nabatih Al-Falka. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan sedikitnya 10 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan Israel ke Nabatih. Sabtu kemarin, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memerintahkan militernya untuk menentang gencatan senjata dan terus menyerang target-target yang terkait Hizbullah di Lebanon. Sementara militer Israel merilis video yang memperlihatkan apa yang mereka klaim sebagai penghancuran infrastruktur milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Video ini, saudara, memperlihatkan bagaimana penghancuran rumah-rumah yang diikuti dengan kepulan asap besar setelahnya. Meski gencatan senjata telah disepakati, namun pertempuran masih berlanjut. Peperangan antara Israel dan Hizbullah di perbatasan Lebanon Selatan kembali pecah meski gencatan senjata diklaim Amerika diperpanjang. Operasi di kota Beh, Lebanon Selatan, tentara Israel dibombardir Hizbullah. Kami kutip dari media Lebanon, melaporkan serangan juga menyasar proses evakuasi tentara Israel yang terluka. 2 drone dijatuhkan ke pasukan penyelamat atau evakuasi Israel, salah satunya jatuh di dekat helikopter. Media Lebanon menuliskan Israel melaporkan 30 korban terluka pada serangan hari Minggu, termasuk tentara Israel. Iran memperlihatkan gambar-gambar kapal kontainer yang disita Korps Garda Revolusi Iran. Kapal-kapal tersebut disita karena dianggap melakukan pelanggaran navigasi dan diduga terkait dengan kepentingan Israel. Salah satu kapal yang ditangkap Garda Revolusi Iran adalah kapal kontainer yang beroperasi di bawah perusahaan pelayaran Mediterania atau MSC. Kapal ini sekarang telah dipindahkan ke wilayah perairan Iran untuk menjalani pemeriksaan kargo dan dokumen. Hari Rabu lalu, Garda Revolusi Iran telah menangkap 2 kapal kontainer MSC Francesca dan Eva Minos. Iran menyebut kedua kapal tersebut melanggar ketentuan navigasi di Selat Hormuz. Sebelumnya dalam konflik dengan Amerika dan Israel, Iran menyatakan telah menutup Selat Hormuz. Iran hanya mengizinkan kapal tertentu yang bisa lewat Selat Hormuz. Upaya Iran ini dibalas Amerika dengan menerapkan blokade pelabuhan Iran dan menyita kapal-kapal yang terafiliasi dengan Iran. Di tengah kebuntuan proses negosiasi perdamaian AS Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi terbang ke Rusia untuk menemui Presiden Vladimir Putin. Menlu Iran Abbas Araghchi, saudara, menyatakan kunjungannya ke Rusia adalah untuk berkonsultasi soal situasi geopolitik dan ekonomi global saat ini. Araghchi menyebut akibat perang dengan Amerika dan Israel, Iran menjadi jarang berkonsultasi dengan Rusia yang dianggap sebagai teman dekat Iran. Araghchi juga mengungkap tak ada perkembangan baru dari proses negosiasi dengan Iran. Ia menyebut pendekatan Amerika menyebabkan perundingan gagal membuahkan hasil. Araghchi menilai tuntutan berlebihan dan pendekatan yang salah dari Amerika Serikat membuat Iran harus berkonsultasi dan mengevaluasi situasi dengan negara-negara seperti Pakistan, Oman, Rusia. روسیه همیشه مشورت‌های نزدیک داشتیم و آیزنی‌های گسترده و خصوصا همه مسائل و منطقه را بین‌المللی و البته در روابط دو جانبه‌مون هم همیشه مسائل زیادی مطرح شد. خب مدتی بود که به خاطر جنگ تحمیلی رمضان فاصله افتاده بود در دیدارهای ما و من این فرصتی که پیش آمد سعی کردم که استفاده بکنیم و در ادامه سفرهای شده
پاکستان ایمان داشتم سفر روسیه هم تنظیم شد. فرصت مناسبی هست ما در خصوص تحولاتی که در رابطه با جنگ مدت وجود داشته و اونچه که الان هست با دوستان روس خودمون رایزنی داشته باشیم و آخرین وضعیت رو با هم مرور بکنیم. رویکردهای آمریکایی ها باعث شد که مذاکرات دور قبلی بنابراین پیشرفت‌هایی که صورت گرفته بود ولی نتونه به اهداف خودش برسه، زیاده پاهایی که انجام دادن و رویکردهای غلطی که اتخاذ کردن. لازم بود که برای بررسی آخرین وضعیت ما مشورت‌هایی رو با دوستان و پاکستان داشته باشیم. Sementara Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi mengatakan, Iran melalui pejabat parlemen Ebrahim Azizi menegaskan tak ada rencana untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat khususnya terkait dengan isu nuklir. Azizi mengatakan jika Iran memberikan uranium, masalah tidak akan selesai karena Amerika akan menuntut hal lain. Teheran sekarang memiliki 440 kg uranium hingga kemurnian 60%. هیچ بنایی بر مذاکره با آمریکایی ها نیست و البته به ویژه در موضوع هسته‌ای بنایی بر مذاکره نبوده، برطرف نمیشه. بدون شک آمریکایی ها خواسته هاشون رو بیشتر میکنن. اون چیزی که ما رو به پیروزی رسانده ایستادگیمون هست، مقاومتمون هست و جلوگیری و ممانعت از زیاده خواهی آمریکایی ها هست. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan terkait efektivitas blokade Angkatan Laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Trump mengklaim penghentian distribusi minyak secara paksa akan menyebabkan fasilitas minyak Iran meledak dalam waktu 3 hari karena kendala mekanis dan geologis. Menurutnya, tersumbatnya aliran minyak dalam sistem pipa tanpa adanya wadah penampung atau kapal pengangkut akan memicu tekanan internal yang merusak. Trump menambahkan, menurut informasi yang ia terima, Iran hanya memiliki waktu sekitar 3 hari sebelum bencana tersebut terjadi. Minyak Iran sekarang mengalir dengan tekanan tinggi di dalam pipa-pipa dan jika tidak mengalir keluar ke kapal-kapal, tekanan akan meningkat. Pipa-pipa itu bisa meledak setelah 3 hari, kata Trump dalam wawancara dengan Fox TV. Kembali ke dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto, saudara, kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih. 6 jajaran kabinet hari ini dilantik Presiden di Istana Negara Jakarta. Perombakan kabinet menyasar pada posisi kepala badan, posisi menteri dan wakil menteri koordinator. Perombakan ini jadi kali kelima di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran.